لنا الإسلام دينا ولا الله تعالى بالشر والخير وإلينا. Doon sa ayat ini mga katawid, dia pa asalnya atau baik diuwi jawab ya dari kehilangan nama diun bangun yang tangnya sangat hindi sampai na ito ang kita nipon kita nyo bayan basta ini na pinagdasan ng Allah Ta'ala hakin supaya kita ang nato pag-anggaw sa at sa patarlah sa aming saan na abay-ray hapag nasay patarlang kita hindi niya kita amoy at law kami kita doon na ini dalam sini in kita akan dilamai Allah Ta'ala tukasan mataod tukasan in Allah Subhanahu wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan. Aton kita niyo si Allah Ta'ala doon haamoy kami iwan sin marayaw taway ray na amin tukan mabukat dirikan ibtila day nga Tuhan Rabbul Alamin bil khairi wa syar marayaw iwan sin man wal ghina wal faqar pagdaya iwan kamiskin al-iddu wa dud in katinggihan pansin amuin
kahinaan, al-haya wal maut, kabuhi iwan kamatay, kinikatanta, fitnat ala, liyabluwahum ayyuhum ahsan amala. Kana kahutan, yuring, kaming kiyatun, kan magkadat harap na, panghis yuring, Rayaw-rayaw amal, amo na yung pagmarayaw, sinallahu subhanahu. Nasarta, kaitaan kita karoon, posit ko kasan ini, wa ilay na turja. Kabukataan yan, panjari ko lang Allah Ta'ala, magbing sa kamuyan, kanta, mari kamu, tungsin. Atin niya wayrun lokal katangkisan na to. Kita nung kapakoy, halawman singkisin Allah subhanahu wa ta'ala. Inuwian na to, padlaw akhirat, Allah ta'ala rin tanda po. Mayroon na hinang na to. Inyan katantan, suway na to. Sahun, tanda at tangkato, sin Allah. Ang kana daong sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nabtalikum bis-shiddati war-raqa, na tukason kanu sin Allah Ta'ala ruun hamuin Abu katilan sin makaan. Atin niya sa kaan-gaan hinang. Kasan sin Allah. Sin Allah. As-sihhatu wal-saqam. Sin kalasig. Iwan sin manusia ni waktu magpamagha mamungway hawak ini kamu hindi niya kasandalan in tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun magpakapamung amuin laung ka inyaon katantan masakit dunguon sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-anganangan sambil bangbiya na lang niya ini mareho pa imiyatay. Nabiyita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin najala bihi. Ayaw tuod kamu mag-angan-angan. Isiyo-siyo na tisulakan din kanyo sin kamatay. Uno-uno na intutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo. Sandalan niyo na hadya ka na intutukasan bang nato hadya kaya hatihan. Nikmat sa lago-lago dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena laung sin Ibnu Abbas, pain ka na labudda mo tamanian. Walyakul nabangway rapat magsubay siya makaangan-angan simbihad to subay impamisarahan niya hadya marayaw. Hinduan kita niulaw niya Allahumma ahini makanatil hayatu khairan li. Ya Tuhan ko na buhi ako bangsa upama in kabuhi ini bathi karayaw kaku. Watawafani ila kanatil wafatu khairan li. Na pataya na ako ang in kaunan sing kamatay ini bathi karayaw kaku. Hati niya in kamatay karayaw ra. In ini
Uno-uno na masakit yaon katan, hikarayaw ratui. Hasabab yato, subay rahi pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran. Haaga ma Islam, kana inyaon katan, biyay ta kato, amin subay gaman kita magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita niyo pananamun masakit sintuhan na to Rabbul Alamin. Mahita. Sebab biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakitab Sahihut Tirmidhi. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Biyita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi inbala tutukasan sin Allah Ta'ala harap pa mga sila bariman usog iban bariman babae sibo daging hawabaran niya atawa kaanakan niya atawa alta niya atawa uno-uno nakauugan niya halawman niya sahing galawng niya amuyin mag-abot sila iban sin Allah subhanahu wa ta'ala makapagbak na iban Tuhan Rabbul Alamin lumabay na rin hakamatay bang sila magbak na iban Allah ta'ala wayroon na dosa-rosa niya hang sulag uno-uno kana inyad turay nga amin panukas sin Allah ta'ala kaniya amin kiyasan dalan niya doon hapag sandal biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magsabar hauno-uno na tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya sandalan sing kita bihan na yaun in pagdaya iwan sing kamiskin inyan katan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yato, amuin ayaw kita dumaot, umapas, amin kita ra kumanindayahan na laon sing gumini. Kana inyan giyakanta da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapuson ka mabaya magdaya, bang wala kiya sulat kay mo ba't ini ka makapagdaya halaw man sing gumini. Sa sumakawa inyad to magtuyo hadya kita lumawag kabuhianan kana sin Allah Ta'ala sarta pangayoon kaniya hariin diin na indirihilan niya tay maun tamarayaw hulmatun tamarayaw in pagdayata amoy in magsukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala hulmatun tamarayaw in kamiskinta amoy in magsabar hadya kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan in subay, jumatukato taniyo mga katawtay manghuran. Damikian, tukason kita niyo halal iwan haram. In halal, yan biyabaita. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal halalu bayyinun. In halal, tiya tatarang nakatantan sin Allah Ta'ala. Ha? Sara niya. Sarta inyan katan. Iurul madto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biukisan kato taniyo umat niya. Impag iyanun halal. Naroon na hadya kita ni timinduganan hahialal. Damikian, tukasun kita roon haram. In haram, tiyo-tiyo da. Maitong siya ako lamay lima. Na inyaon katantan, ayaw na kita umatikat sumod palaw man sin haram. Hasupaya, inyaon katantan, amuin mahinang katantan, tutong basan karayawan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pa kayon na to hadya indua ini naglalawan mahal ga pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain pagsabar iban sin pagsukur damikian
tukason kita sinallahu ta'ala pagtaat iban pagmaasiyat. In pagtaat pa Allahu ta'ala suway na to urulon hinangon. Madtumari pa among hundo nakaridaan sinallahu ta'ala. Amin di kita huminang sinhinang. Wala napatarang sindaak niya pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inhinang wala napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapainang kato inyan katan hinang bago kita niyo in naghinang di mapatut na to pangayon pa Allah ta'ala parihilan pahala sing kita niyo in naghinang aturan inyan damikyan in pagtaat suway yan urulod na to bang uno in lukisan hasara sin Allah ta'ala biya diinim paghinang kaniya karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya nagtug nagbati doon han buat malaingkan napatarang niya kataan napasampay pa umat niya damikian in pagmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan in subay sa jaroon hayan pangayon na to in tawfik pa Allah ta'ala tungod pa pagtaat supaya kumugdan kita niyo kataninang nato. Daoton nato ring hatuan Rabbul Alamin in hidayat niya ring hawakto pawakto sarta in maasiyat doon hayan magpatilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in hidayat iban sin kalaungan tutukasan da sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya humugot in pamagot na to patuhan Rabbul Alamin amin wayroon na ini sato mahinang na to di halaw mansin gumi ini na inyan katan in bala para tungon kato inyan katantan pasal sinlasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, in tutukasan panginawabaran simbar iman, tutukasan tungod pa mga kaanakan, tutukasan tungod pa mga alta, inyan imaksud, hasupaya bang kita mag-alup na iban sintuhan Rabbul Alamin, wayroon na rosa-rosa na to, hang sulag uno-uno mabista, kato taniyo. Nasabab yan. Apabila biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ramikyan idash taka al-mu'minu aqlasahu Allahu minad dhunub kama yukhallisul kiru khabat al-hadid. Biyayta doon na ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila aun nianam sin mukmin amin di niya ahon mara in bugat niya in maksud dihad sin Allah Ta'ala amoy in lanuan siya sin Tuhan Rabbul Alamin daing hapardusahan niya biya sim paglano lang niya kama yukhallisul kiru khabathal hadid biya kaari sin paglano sin baga kayo haamuin gaha lummi sin basi hasupaya sawasa na siya bang siya hilabay na rin hakayo bihanyan in maksud na hasupaya matay ma na to marayaw tuy in kaya na naman na to tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hikarayaw tuy katutan niyo biya sa pantunsin masakit ka na naman na to karena damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita da isab ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa
hatta Allahu bihi sayyi'atih kama tahuttu syajaratu waraqaha. Isiyo-siyo Muslim, diatungan siya sin, amuyin, parasahan, bukon marayaw ring ha sakit. Iban uno pa, dahing ha mga tutukasan sin Allahu Ta'ala, hipagmari sin jasad sinambok Muslim, buat malingkan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan hipagpakpak sin Allahu Ta'ala sin katan mangi nahinang niya yaon hawaran niya biya laong niya sin pagpakpak sin kahoy sin dahon niya amo na indahon di niya nahipagguna mapakpak na katantan pawawa inya to biya hatuin sa panton niya in kita bang kita masakit pakpakon sin Allahu Ta'ala ring kato in mga pardusahan ta kana di na kita magguna sinyad to kana di na kita mabaya himinang in tao na kahinang dosa magtawbat pa Allahu Ta'ala sa ta sumanggup amin di niya na pagbalik-balikan in hinang niya kasaan patuhan Rabbul Alamin. Damikyan dahing ha mga lasasin Allahu Ta'ala ipon niya. Nagbaita in Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masakit inipon atawa nakatulak siya nakaigdeng hula niya na isulat sin Allahu Ta'ala yan in mga nahinang niya katantan karayawan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amin asal tiututukan niya hinang labiluwa na tuod biyasin amuin nawafil biyayta sin Allahu Ta'ala diskudsi bang masi-masi iniipon niya nagtutuyo himinang sin nawapil magsusung inlasa niya haipon niya. Bita doon hay ni Ibnu Uthaymin rahimahullah daing hapamaham niya sin hadis bita doon ha taka hay doon laong niya alal aqil an yuksiru minan nawafil ما دام في حالة الصحة لأن جميع النوافل التي يعملها في صحته إذا مرض أو عجز عنها كتبت له كاملة كأنه يفعلها. Isiyo-siyolong niya amin mga tao taga-akal amin nagpataod sin hinang nila sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtawagod nawapil amo na im mga hinang kaya tutukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabuhi niya nawang masi-masi yaon hihinang sinambok ipon hawak to siya malasig na in amin mga nawapil pag yanon yan hihinang niya hawak to siya malasig, apabila siya masakit, apabila niya mahinang karnaaw niya nanam niya, kutibat lahu kamilatan kaannahu yafaluha. Hisulat da kaniya sin Allahu Ta'ala, jukup-jukupan, misan niya wala na hinang. Amo sayan mga katawtay manghuranin pag-ianun, bang limiw na rin hapangumulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to niya miuklas deng hagumini kaano man tagto tahon imumul kaw labi ring hadto ing katan hinang mo bonus na katan amo sa bonus misan mo wala na hinang kana sin sakit niya nanam mo kana sin aon doon haon naka tampan hangkan mo wala na hinang biyasin nakatulak kaw pamalayo doon hayan
in katantan hinang mo sunnat amun urol mo in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin pagpuasa sin adlaw isnin iban salas amis biya na sin pagpuasa haamuin tiap-tiap tu adlaw tiap-tiap bulan Hijriya amunin hangpo tag 2 hangpo tag 4 hangpo tag 5 kasubangan in mga yan bang tali mahinang hawak to kita nagtutulak-tulak bista hunda kato tanyo sinallahu ta'ala kaya tunay na to inyan jukup-jukupan hati niya bonus dakula mga sila matibot maghinang sin kiyarin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Demikian. Ipon sin Allah Ta'ala apabila masakit. Magwahi in Allah Ta'ala harap pa mga malaikat niya. Laung sin Allah Ta'ala, ana qayyadtu abdi biqaydin min quyudi. Fa'in aqbidhu aghfiru lah. Wa in u'afihi fahina idin yaqaudu la dhanbalah. Biyaita sin Allah Ta'ala inipon apabila siya nasakit magwahi na Allah Ta'ala pa mga malaikat mamayta inipon ko yan hiukutan ko sa siya yan amin di siya makaig deng habiutangan niya sinhukot deng kako na bangko siya puklasan sing kabuhi deng hajasad niya insya yan iampun ko na bang siya dihilan ko kakasay hawak to yan na amuin lumasig na siya wayroon na rosa-rosa niya marikako long sinallahu ta'ala ay tuwiin masakit kita lasa sinallahu ta'ala kato kana inyaon katan hipagpakpak sindo sa ta amin hasupaya misang kita abutan si manahot in kita wayroon na rosa-rosa umalup patuhan na to Rabbul Alamin. Biadahay ni dahil nga mga kiyasaksian si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabiyat biyakan Ummul Alla qalat عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال ابشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. Pagkukuyag kolong niya, inakawhi Allah, pagka siya nasakit, timibaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, salta nagpakuyag in Rasul sallallahu alaihi wasallam, abshiri ya ummalalla, pagkukuyag na kolong niya, inahi Allah, mahita, sabab lang niya apabila masakitin Muslim, na inyan tanakon igon sin Allah Ta'ala impardusahan niya pakpakon. Biya laong niya sin pagpakpak atawa pagpaig sin kayo daing halumi gaha sin bulawan iwan pilak. Na bang lumabay na in bulawan iwan pilak amin halawm sin kayo doon hayan mahinang na siya sawasa amuin bulawan na laong sin mga sila magbibisara bulawan katas pilak katas bihan amuin hati niya maputi na malano na wayron na lumi-lumi niya bihatin sa pantun si mga tao masakit. Sarta biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
kato tanyo pagpaibog si mga siyabot tayo ni rin kaina. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan aw hajatan. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang niyo hadjalong niya keingatan, bang uno inyadto tiyataw sin Allahu Ta'ala kato niyo, yadto hadarat nila yung pag-anundo na ini, amin mga sila bariman, nag-aamal, naghinang simpyang daakan sin Allahu Ta'ala, biyan na si mga nagkasabot tayo yung pagmatuyo nila si mga nawapil, inagi doon ay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na makuyag pa kamulong niya ganapan pa sin Allahu Ta'ala in kabarhajat niyo iban sin kamiskin niyo mabaya kamong sin miskin daing sin dayahan bihan mayta sabab tuwiin niyaon na tiyata kamahan na kaw sin Allahu Ta'ala sin labi marayaw doon hayan sa tahikarayaw in mga pagsakit ini kato taniyo mapakpak in lumi maigdeng halapamaranan na to inikatan biyan labi-labi na piyangadji si mga kadoktoran biyabay ta kato madtumari in hauno in sakit na kabutang unuin ubat niya biya dinin pag-ubat kaniya na labi luba na tuod imbi jantong na to amin nag-ubat sin ginhawaran niya mangayo pa Allahu Ta'ala sin ubat amin wayra makapauli buat malangkan tunggal isa-isa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naamo yan to mga kataw-tay manghuraan na kama Islam intutukasan inikatan kitaon kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin inhugot simpal janjian na to harap kaniya ubos kita niyo iyasubo niya alastu bi rabbikum ay lang niya bukon kakwentuhan niyo in aki na to katan hawak to adto kalubala na ikaw wayroon dugaing ikaw tuod intuhan na mapatut pagtag-ipunan nasabab yan hawak to kita niyo jumanji na pa Allah Ta'ala way na pagtag-ipunan na to dugaing buat nalengkan siya na subay na to yadto pag-anggaw taan marayaw subay na to yadto diya kahandeng hawak to pawakto amin di siya ando kay lumakuhila bihad to in subay jakahan na to na mura-murahan ya pagbarakat kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiyo patuntum hawak to ini insyaallah Ta'ala hawak to balik nakanapan na to dakuman insyaallah Ta'ala bang bayad na ko kanyo katan hawak to ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.